Previše je ljudi danas koji ne znaju pravu definiciju nacionalizma. Poistovećuju ga sa mržnjom ili netrpeljivošću prema drugim narodima. Čak i mnogi od onih koji znaju pravu definiciju, opet iz nekog razloga smatraju da je nacionalizam na neki način koren većine zla i ljudskih podela na ovom svetu. Zato ću u ovom videu da dam pravu definiciju nacionalizma i takođe da objasnim zašto je ovo stanovište da je nacionalizam koren svog zla u stvari suprotno istini. Da pređemo na stvar. Reč nacionalizam označava osjećaj ljubavi ili u najmanju ruku pripadnosti jednom narodu. Međutim, mnogima su lončići po ovom pitanju toliko pobrkani da će neki sada da kažu ne, to što si rekao to je patriotizam, nacionalizam je mržnja. Ne. Koren reči patriotizam jeste latinska reč patria, što znači otadžbina, što implicira državu. Prema tome, patriotizam predstavlja ljubav prema državi. Nacionalizam predstavlja ljubav prema narodu. Ultranacionalizam predstavlja zanemarivanje dobrobiti drugih naroda. A šovinizam predstavlja osjećaj superiornosti vašeg naroda ili države u odnosu na druge ili u najgorem slučaju mržnju. Kao što bi porodica propala kad bi njeni članovi prestali da brinu jedni o drugima, tako bi i nacija propala kada bi njeni pripadnici prestali da brinu o nacionalnim interesima. Nije li normalnije da vi prvo nahranite svoju decu, što biološku, što usvojenu, pa tek onda kad ste obezbedili svoju decu, ono što ostane podelite tuđoj deci koja nemaju, očekujući da će i druge porodice učiniti isto u duhu zdravog nacionalizma, nego da otimate svoje deci iz usta da biste nahranili tuđu decu u ime solidarnosti. Ako mene pitate, ovo drugo je jednako zlo kao kad biste neko pregladnelo dete koje vam je došlo na vrata da vas preklinje za parče hleba, oterali, bilo u duhu šovinizma zato što mrzite njegovu porodicu ili smatrate da je lošije od vaše dece, ili zato što u duhu ultranacionalizma želite da za vašu decu bude više i drugi vam nisu bitni. Ali sad će neko reći, tvoji sunarodnici nisu tvoja deca, tvoji sunarodnici nisu ni tvoja rodbina. Šta više, većinu svojih sunarodnika ti uopšte i ne poznaješ. I to jeste tačno. Većinu mojih sunarodnika ja ne poznajem. Ali evo u čemu je stvar. Većina mojih sunarodnika i ja vaspitani smo u sličnom duhu. Odgajani smo, čitajući iste bajke. Vaspitani smo na sličan način. Imali smo iste uzore. Kretali smo se u sličnim sredinama. Na sličan način razmišljamo. Drugim rečima, moji sunarodnici i ja delimo istu kulturu. Prema tome, sporazumevanje između nas dosta je lakše nego sporazumevanje između mene i pripadnika bilo koje druge nacije. To ne znači da pripadnici drugih nacija i ja ne možemo da se sporazumemo, ali ovo je dosta otežano i samim tim da bismo mi bilo šta organizovali, treba će nam mnogo više truda nego što bi trebalo da se nešto organizuje sa sunarodnicima. A pored toga, tek kada duže vreme provedete među strancima, tek kada duže vreme provedete bez društva svojih sunarodnika i kada se konačno sretnete sa nekim svojim sunarodnicima, vi ćete primetiti koliko su vam nedostajali. Vi ćete primetiti kako odjednom ponovo osjećate tu bliskost, kako odjednom osjećate tu prisnost, kako odjednom imate tačan osjećaj koliko grubo smete da se šalite, o kakvim političkim temama smete da pričate i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu, kada se sretnete sa svojim ljudima, bili svesni toga ili ne, za vas će to nešto da znači. Ali pustimo sada emocije.
Hajde da pričamo o objektivnoj važnosti postojanja različitih nacija na svetu. Na primer, da stari Grci postoje danas. Po njihovom načinu, kako su se oni ponašali, kako su se ophodili prema drugima, po nekim pitanjima oni bi za nas bili previše liberalni, degenerici, nepodnošljivi, njihov seksualni odnos prema maloletnicima za nas bi bilo nešto neoprostivo, a sa druge strane, ti isti stari Grci smislili su tolike izume, neke od tih izuma mi do dan danas u svojoj civilizaciji nismo uspeli da ponovimo. Prema tome, da stari Grci postoje danas, nama nikako ne bi bilo u interesu da ti stari Grci dođu vamo i da se ponašaju kao što se ponašaju kod kuće. Ali bilo bi nam u interesu, celom čovečanstvu bi bilo u interesu da ti stari Grci postoje i da sa čovečanstvom dele svoje izume. Takođe bi starim Grcima bilo u interesu da mi sa njima delimo svoje izume. Ovo možda jeste bio banalan primer, ali on savršeno predstavlja važnost postojanja različitih kultura, različitih pogleda na svet. I što je više različitih pogleda na svet, to je ukupno bogatstvo čovečanstva veće. A nacionalizam je jedino što može dugoročno da sačuva određenu kulturu, jedino što može dugoročno da sačuva jedinstvenost pogleda na svet jedne grupe ljudi. Ali šta ćemo sa ratovima i podelama? Zar ne bi bilo lepo da bude mir u svetu, da svako bude šta hoće, da razmišlja kako hoće, bez da mu se jedan stav nameće ili nešto slično? Ne. Veoma je malo pojedinaca koji su sposobni da formulišu svoj poseban pogled na svet. Ne. Većina njih su samo proizvod svoje okoline. Većina njih će jednostavno da se prilagode svojoj okolini. I ako mi nemamo neki objedinjujući pogled na svet koji će da se prosleđuje iz generacije u generaciju, naš pogled na svet postaje ono oko čega se svi slažemo. Jedina stvar oko čega se svi slažemo je ono što možemo da vidimo, da opipamo i da osetimo. A to je materijalizam i lični interes. Ako nemamo kulturu i naciju, mi onda imamo društvo koje se deli na dve grupe. Vukovi koji se vode ličnim interesom i besomučnom potragom za novcem i ovce koje manipulišu mediji, koji im nameću određene vrednosti, a koje u skoro svakom slučaju finansiraju vukovi. Tako dobijamo društvo kojim upravlja materijalizam, bilo kroz novac i privid slobode ili totalitarnu državu. Sad će sigurno biti i onih koji će da izvuku neke citate iz Biblije iz konteksta i da ih postave kao dokaz da je nacionalizam antihrišćanski. Što nije tačno. Postoji ona zapovest poštuj oca i mater. Znate za tu zapovest? Pa vidite, ako vi istinski poštujete svog oca i mater, onda valjda poštujete i njihove roditelje. Pa ako poštujete njihove roditelje, valjda poštujete i njihove i tako dalje i tako dalje. Ukratko, ova zapovest implicira poštovanje prema precima i njihovoj zaostavštini. Međutim, nacionalizam nije samo poštovanje pepela. Nacionalizam je takođe i razgorevanje žara i održavanje plamena. Šta to znači? Setimo se Mojsija u pustinji, kada je Gospod Bog hteo da ubije Jevreje zato što su grešili i da napravi novi narod od njega. Šta je Mojsije rekao? Ako ćeš da ubiješ moj narod, ubi onda i mene. To je ljubav, braćo i sestre, to je pravi nacionalizam. Ukratko, braćo i sestre, kogod da ste, odakle god da ste, u šta god da verujete, čuvajte svoj identitet, čuvajte svoju naciju i borite se za njene interese. Jer ako svet izgubi vašu naciju,
to nije samo gubitak za vas i za sve ljude bliske vama, to je gubitak za celo čovečanstvo.